Tema o kojoj želim sada da vam kažem nekoliko stvari je nešto što je mnogima poznato, a to je da se pomoću zvuka, odnosno ne samo pomoću nekog neartikulisanog ili konkretnog zvuka, nego pomoću muzike, može zapravo usmeravati ne samo svest pojedinca, nego i većih grupa, pa i čitavog naroda. Želim da vam kažem kako je do toga došlo. Hermes Trismegistos, egipatski Tot, je po predanju doneo znanja i umetnost. Konstruisao je i prvu liru. Oziris i Izida su smatrani zaštitnicima umetnosti i poezisa. Platon je smatrao da su hiljadama godina Egipćani posjedovali visoku umetnost. On je verovao da su morali bogovi da je stvore. Rituali u eleuzijskim misterijama, pa i indijskim, persijskim, kineskim, pelaškim, odvijale su se kao posebno zaštićene okultne drame i poezija uz pratnju muzike koja je učesnike dovodila do posebnih izmenjenih stanja svesti, čak i dovodila do pročišćenja duše. Su držane u strogoj tajnosti. Verovalo se da muzika postaje neskladna ako je čovekova duša zaprljana. Platon je smatrao da je kamen zamrznuta muzika i da ništa drugo nema snažniji uticaj na čoveka, na čovekova osjećanja od muzike, koja treba da stvara ljubav i da razvija plemenitost, ali i da izaziva odbojnost, on kaže, prema svemu što je zlo. Čak i Damon iz Atine, a to je Sokratov učitelj muzike, Damon je tvrdio da bi samo promena, recimo, tonaliteta u narodu dovelo do urušavanja države. Zanimljivo da u jednom tekstu stoji napisano da prema narodnom ukusu uvek treba pokazivati prezir. Egipćani su imali stroga pravila da svoje svete himne, koje bi se pevale u hramovima, ne smeju sadržavati više od 7 osnovnih tonova. Čak su u tu svrhu gradili i hramove u skladu sa zakonima akustičkih rezonanci. Rezonanca je demonstrirana prilikom pada jerihonskih zidina usled zvučanja truba, to imate u Starom Zavetu. Pitagora je tajno znanje dobio, ne treba imati sumnje ni njegovo, dobio od sveštenika Misterija, u koji je bio iniciran. Navodno je on jednog dana prolazio pored kovačnice gde su čekići odjekivali u nekim, da kažemo, zvučnim različitih visina, u zvucima različitih visina, što ga je navelo da osmisli harmonske nizove i to je dovelo do takozvanog koncepta dijatonske lestvice. Njegovo otkriće se svodi na zakonitosti harmonije. Onaj ko se bavi muzikom zna, znači zvuk prve i četvrte žice zajedno proizvode zvuk oktave. Prva i treća i druga i četvrta proizvode harmoniju petog intervala, a prva i druga, treća i četvrta, treća i četvrta proizvode harmoniju trećeg intervala. Pitagora je svoju teoriju harmonije zapravo napravio pomoću monokorda, to je instrument sa jednom žicom za koje se može da zakače, da kažemo, tegovi različite težine, pa daju drugi kako se zove, ton. Kasnije je on svoje učenike inicirao u Arkanum Misterija. Ovo što je bitno da kažem, to je da su Pitagorejci uspevali da postignu matematičkim odnosima brojeva tu harmoniju. Međutim, to su nesvesno postizali umetnici, intuitivno osjetivši prave simetrije, to jest harmonske sklopove. Dakle, nije ono što kaže Pitagora, sve je u brojevima. Ne, brojevi su tumačenje, jezik, ali nisu put. Međutim, treba znati i to, da niko pre 19. veka nije mogao štimovati određenu frekvencu. Zašto? Pa zato što je Hertz tek tada uveo broj treptaja u sekundi. Što znači da su svi koji su živeli
pre herca imali drugi metod štimovanja koji se podudara sa onim što recimo herc označava kroz svoj broj trepte u sekundi. Zašto to govorim? Zato što svi znate za priču o 432 Hz. Priča se zasniva na tome da 432 Hz su najbliža frekvenca prirodnim oscilacijama. Međutim, ljudi ne znaju da merenje sekundi nije postojalo pre formiranja globalne jezuitske nauke u 16. veku. Niko nije znao trajanje sekundi. To ne znam zbog čega to objašnjenje niko ne daje. A sekunda je bila neophodna kao objašnjenje funkcionisanja promene vremena na zemlji i usaglašavano sa kretanjima nebeskih sfera. Tada je to njima bilo neophodno. Zbog nauke koja se zove astronomija, koju je trebalo uskladiti sa onim što mi vidimo, a da to bude matematički i logično. Pošto Pitagore nije znao šta je sekunda, nije mogao da zna ni šta je 432 Hz. Nego je usklađivao tonove po sluhu na osnovu proporcija. Moguće je naravno da je posmatrao obrazac u vodi, koji stvara sliku na osnovu određenog zvučanja. Mada verovatnije je da su oni imali ipak direktno znanje i verovatno instrumente kojima su štelovali svoje muzičke instrumente. Imajte u vidu da sva materija može dati lepo odraz i na višim frekvencama. I iz tog razloga ja recimo lično veoma sumnjam u Emotovu teoriju o vodi. Ali to ćemo neki drugi put. Ovaj klavir koji vidite iza mene je naštimovan na frekvencu kamertona 432 Hz. To je verovatno, sigurno u Srbiji jedini trenutno klavir sa tim štimom, verovatno i u Evropi, sem ako slučajno neko nije. Mislim da znate zašto, zato što je standard 440 Hz. A ja ću vam pre nego što počnemo reći nekoliko rečenica o tome zašto je to toliko značajno, to je samo 8 Hz. Stradivari je takođe svoje violine štimovao na 432 Hz. Giuseppe Verdi, najveći operski kompozitor 19. veka, je takođe se zalagao vrlo značajno za tu, čak je jedno pismo poslao 1884. godine ministru prosvete ili kulture, ne znam, sa obrazloženjem da se mora po svaku cenu održati štim orkestra zbog pevača. Verdi i svi bel canto pevači su strogo ukazivali na značaj štima za rezonancu, koji je ispod 440 Hz. Jedino je za svoj rekvijem eksplicitno tražio 435 Hz, jer je to bio francuski standard, a nije isto francuski i italijanski. Isto se zovu, ali nije ista oscilacija. Verovatno instrumenti nisu baš dareni na identičan način. Razlog nije bilo, kako neki kažu, pevanje ili sviranje, jer to je kao lakše pevačima. Ne, to je neosetna razlika, ali osjećaj je drugačiji. I ne treba imati dilemu, moramo reći istinu, sigurno su svi štelovali svoje instrumente na opsegu između 400 i 450 Hz, Hammerton A. U toj rezonanci refleksije tona potpuno drugačije nose. I mi ćemo, zahvaljujući ovom ovde klaviru i zahvaljujući gospodinu koji je bio toliko ljubazan da dođe iz drugog grada i da nam naštimuje klavir upravo na autentičan štim 19. veka, ja se ovog časa zahvaljujem, to je gospodin Radmilo Lepojević, jedan aplauz za gospodina. Današnja muzika, sva koju slušamo elektronski, dakle putem radija, televizije, je štimovana na 440 i preko 440 Hz. Ovo što imamo danas, to je situacija koju je proizveo Josef Goebbels, koga znate svi kao ministra propagande nacističke Nemačke, 39. godine, ali ne u Nemačkoj, nego u Londonu. U Londonu je na konvenciji napravljena, da kažemo, ozvaničena 440 da svaka zemlja mora da koristi, a pošto su se neke bunile, tipa Francuske i tako dalje, 53. je to ozvaničeno na kongresu, na svetskom kongresu, i priznat je taj takozvani Goebbelsov ratni štim, tako su ga zvali,
tada. A zašto? Pa zato što je čovek od tada, od 50. godina, naštimovan disharmonično. Danas se naravno i u Evropi i u Americi koristi taj štim koji je preko 440. To što rezonira i podudara se sa onim što mi u 19. i 20. veku zovemo kamerton na visini ili ti štim od 432 Hz, to je u Indiji bilo zaista pravilo da se sitar štimuje na tim frekvencama koje su 430 i nešto, čak i 420 i nešto. I drugi, recimo, egipatski sumerski instrumenti su štimovani na, kažu, 432 Hz, ali podsjećam, nemoguće je da su oni mogli da znaju da je to 432 Hz. Ovde sam napravio jednu tabelu iz koje se može da vidi odnos Pitagorine lestvice i, da kažemo, hercaže štima novog svetskog poretka, da ga tako nazovemo. A ovo je jedna druga tabela koju sam napravio da biste mogli paralelno da vidite kako su tonovi zapravo oslikani u planetama. Naravno, to nisu astronomske planete, to su astrološke planete koje nisu nebeska tela, zatim bojama, odnosno stanjem svetlosti, spektra, zatim astrološki znak. U petoj rubrici imate takozvano stanje materije koje je analogno sa tim tonom i na kraju sam dodao nešto što je bila podela Helene Blavatske kada su u pitanju tonovi. S tim u vezi ja sam napravio svoju analogiju na osnovu koje sam komponovao neke svoje kompozicije, a koje su povezane sa, da kažemo, cikličnim ponavljanjem u okviru oktave, odnosno kada se završi jedna oktava kreće ciklično druga sa višim harmonicima i ako to napravimo kao niz koji ilustruje smenu dana, odnosno noći, kroz čitav život mi ćemo zapravo videti stanje života kao stanje dana, a stanje dana kroz, da kažemo, tonalni opseg. Tako da, recimo, evo vidite zima, to je zora, to je C i ton dis. Možemo da smatramo da je to u životnom ciklusu rođenja. Zatim proleće, to je jutro, analogni je E i fis i to bi bila mladost. Leto ili ti podne, kao doba dana, analogno je tonovima G i gis, predstavljaju zrelost kao doba čovekovog života. I imamo jesen, što znači veče, to je opseg A i B, starost naravno, i zima, to je noć, to je H i ponovni C, znači smrt i ponovno rođenje. Na osnovu ovih tonalnih mapa ja radim na jednoj specijalnoj kompoziciji, ali o tome sada neću ništa reći. Čuo sam i da su merene osnove egipatske piramide i da akustička vibracija zvučnog spektra je 432 Hz. Ja sumnjam i u to. Sufi mudrci kažu da je onaj ko poznaje tajnu tog tona, razume misterije univerzuma. Ono što je još bitno da znate da monozvučna slika, za razliku od stereo, je zdravija, jer stereo neminovno dovodi do disharmonije zbog razlike u frekvencama, ako se sluša binauralno, dakle moralo bi onda slušalicama ili zvučnicima koji su na dijametralno suprotnim stranama, mada će se uvek mešati nekako ton. Zašto kažem da je mono zdraviji? Pa zato što u prirodi stereo ne postoji. Stereo zvučna slika je veštačka, to je čovekova analogija sa dva uha kao, da kažem, dva kanala, to jest dve zvučne slike, dve strane zvučne slike. Ali veštački stereo signal muzike, na primer, daje, jasno je svima, življi utisak prostora. Međutim, ne dopušta da naša svest selektivnim sluhom odabere frekvence koje joj prijaju, nego nas usmerava na programirani sklop. To je kao kada gledate svet oko sebe očima i gledate kamerom. Ma kakva kamera bila, ona usmerava vas na samo onaj
opseg, odnosno sadržaj kadra gde je kamera, odnosno objektiv usmeren. Dakle, samim tim vas ograničava od svega onog što je van tog kadra. Tako isto i sa stereozvučnom slikom. Kada bi postojao ne kvadrofonski, nego surround sistemski izvor zvuka, koliko i bukvalno izvora zvuka, to bi doneklo moglo da se smatra replikacijom. Ali opet to nije analogno prirodi, jer se u prirodi signal prostire pod potpuno drugim zakonima i primamo harmonike koje preko ozvučenja zapravo mi ne možemo da prenesemo. Mnoge bolesti se razvijaju uz pomoć loših frekvencij, tih disharmoničnih koje slušamo na svakom koraku. A opet leče uz pomoć dobrih, to jest ove 432 koji ćete ovde imati priliku večeras da slušate. A Rudolf Steiner, koji je bio posljednji, da kažemo, veliki ezoterista, on je mnogo znao o ovoj promeni i on je rekao, moram to da citiram, na jednom mestu našao sam podatak, sledeće. 440 intonacija je luciferijanska svetlina ahrimanskih tonova, koja oslobađa sile pohlepe, dok je 432 Hz oscilacija Hrista i evolucija čoveka. Eto, toliko od mene, sad možemo da počnemo. Hvala. Za mene je neosnovana tvrdnja da ćelije, recimo, organa čovekovog tela ili voda rezoniraju samo na 432 Hz, to prosto nije istina. Ali se takve priče serviraju i onda imate recimo na internetu mnogo klipova gde kažu muzika, pa kažu za otvaranje, ne znam, čakre, ili ne znam, muzika za ljubavnu emociju, ili ne znam, za koncentraciju, pa je to frekvenca ta i ta, pa piše, ne znam, 526 ili ne znam koja za srce, ali vi bilo koju muziku nemate samo na jednom frekventnom opsegu i u jednom štimu. Mislim, imate u jednom štimu, ali neće vam delovati na određeni organ ili na određenu stvar. Tako je to jedna populistička senzacija koja to tako treba da ljude uvuče. Iako se iza toga krije veliko znanje i zaista ozbiljna stvar. Ono što mi smatramo, odnosno što poznajemo kao pitagorejska lestvica, sadrži najusklađenije harmonike. Fidija i drugi antički grčki skulptori i naučnici su potvrdili takozvane savršene božanske proporcije, znate, zlatni presek, Fibonaccijev niž i tako dalje, koji u zvuku ima analogiju u Pitagorinoj skali. Jedan od razloga zašto su postojali, recimo, bel canto pevači je taj što su pevali na ovom štimu i emisija tona rezonira drugačije, stvara nam drugačije osjećaje. Isto i za muzičke instrumente. Mozart je tvrdio da tenorima i sopranima najčešće zvuči lepo ton fis. Ali taj fis u njegovo vreme je otprilike današnji F. Ali pazite, on je koristio čak 421 i 422 Hz, kao i Handel pre njega i Beethoven i Haydn. Bach je čak koristio, uopšte u baroku se koristila štim kamer tona A od 415 do 425 Hz. U čemu je sad problem? Problem je što je danas, a ljudi toga nisu svesni, sva muzika koju slušamo na radiju, televiziji, mobilnom, internetu, gde god, modelirana strogo na 440 Hz i iznad. Kako je do toga došlo? Ne bi naravno niko to uradio, da je to potpuno besmisleno i da to ne znači ništa. Jer znamo da i dan danas masa orkestra ima svoj referentni nivo štima. Prvi značajan pokušaj je bio 1885. kada je austrougarska vlada postigla konvenciju od 435 Hz, znači 2 više nego verdijanski, tako da ga nazovemo, Verdijev štim. Mali pomak, ali pomak ka disharmoniji. I onda je 1936. godine, ili 39. ne hvatajte me za reč, Josef Goebbels, ministar propagande nacističke Nemačke, isticao značaj uvođenja standarda 440. On je to zvao ratni štim, koji se zvanično nameće na konferenciji u Londonu 39. Ali ipak tek 53. dakle nakon rata, su ga svi usvojili na novom londonskom kongresu. Dakle, od 50. godina
čovjek je naštimovan disharmonično i to je ugrozilo ravnotežu makro i mikrokosmosa. To su nezdrave oscilacije, da tako kažem jednostavno, koje remete psihologiju, odnosno ponašanje naroda. Jer pojedinci su, narodi sastavljeni iz pojedinaca. Ne nekog deluje više, nekog deluje manje, ali ako je permanentno, a mi sve što uključimo, televiziju, radio, mi ćemo uvek snimak sa ploče, mi ćemo uvek sve čuti na 440 i ona muzika čak i koja nam se sviđa, neće delovati na nas na pravi način, jer 440 je štim na kome je snimljena. Danas u Evropi i Americi orkestri koriste čak i 443 Hz. Ja znam da su neki konstruktori flauta, recimo, insistirali da prosto prave instrument na 443. I zašto je to toliko važno? Pa zato što zvučni talas, nije samo vibracija vazduha, nego elektromagnetni proces delovanja, dakle, geometrije molekula i subatomskih čestica, kako ih zovu. Za one koji veruju u zvaničnu fiziku, pričam da biste me razumeli. Tako da zvuk može da zaista oblikuje materiju od ćelijskog nivoa do makrosvemira. Samo vidite šta radi frekvenca. Od tonske do svetlosnih, pogotovo visokih. To je jedna stvar. Druga stvar, mnoge bolesti se razvijaju uz pomoć loših frekvencija, ali isto tako leče uz pomoć dobrih. I zato je Pitagora muzikom delovao na um i na telo i na emocije, naročito žičanim instrumentima. I čak je govorio svojim učenicima da slučajno ne slušaju zvuke flaute ili cimbala, što oni nisu bili naštimovani. Postoji priča da je Pitagora jedne noći sreo nekog mladića koji se u očaju ljubomore spremao da zapali kuću svoje ljubavnice, a zvuci flaute koji su bili u blizini koju je slušao su ga u tome još i podstrekivali. I Pitagora je onda rekao muzičaru, koji se tu našao i svirao to, da promeni melodiju. Istog časa mladić se pribrao i odustao od namere da zapali kuću i pošao kući. Tako je zabeleženo. Zabeleženo je i to da je Pitagorin učenik koji se zvao Empedoklo, on je čak promjenom muzike spasao život jednom čoveku koji je trebao biti pogubljen. Zato nije uopšte bezazleno šta se emituje u medijima, jer to deluje subliminalno, veoma moćno. Ja sam to testirao više puta u svojoj bližoj i daljoj okolini, čak jednom pred čitavom salom. Izazivate potpuno, možete da kanališete raspoloženje ljudi. Naravno, oni misle da to nema veze s muzikom, oni nisu ni svesni muzike, nego nekih drugih razloga racionalnih koji oni, kad biste ih pitali, bi vam dali. Imate zapisano da je Pitagora mnoge ljude izlečio od psihičkih bolesti određenom muzikom. Čak je zabeleženo da je određene melodije koristio i kao lekove protiv depresije, tuge, besa i drugih neprijatnih stanja koje izazivaju fizičke bolesti. A grčki lekar Eskulap je sviranjem u rog lečio ljudima nervne bolesti i čak išijas. Da se vratim, Pitagora recimo, on je u svom univerzitetu u Krotonu uneo običaj da se svako predavanje započinje i završava uz pesme, što ćemo i mi da radimo od večeras. Dakle, jasno vam je koliki značaj ima muzika, znate vrlo dobro za uticaj vojne muzike u motivaciji i ohrabrivanju vojske, vojna muzika u vreme rata. Pogledajte kakve su himne nekih zemalja. Pa vi kad preslušate nemačku himnu, recimo, vi znate da će ona da izgubi rat. Kad slušate italijansku, znate da je njima do vedrine, oni uopšte nisu za rat. Pogledajte samo fašističku himnu Đovineca, ona je prelepa, kao neka napolitanska kancona. Toliko melodiji sijava iz, da kažem, tog naroda. Pogledajte, o ruskoj neću da pričam. Rusku himnu, ona toliko nosi, toliko je moćna, da ja mislim da
Nema Rusa koji ne bi ginuo za Rusiju kad se čuje ta himna. A pogledajte našu himnu, koja je jedna depresivna atmosfera koja je povezana sa sprovodom. Ne znate da li je to žalopojk ili molitva. To ne može nikog, pa Marš na Drinu je više, o Hej Sloveniji neću ni da govorim, to je ozbiljna himna koja je mogla da vas podigne. Iako to nije bila naša, nego poljska himna. Hoću da kažem, ljudi koji su ozbiljno se bavili tim, oni su znali u šta treba uložiti sredstva, na primjer, i šta uraditi. Isto tako i kao grbovi, pogledajte naš grb izgleda kao očerupana ćurka, a to je kao orao, on se nešto mršti se vjerojatno zato što vidi da će završi u loncu. To su stvari koje što nisu naivne, a koje na neki podsvestan način, kako bi rekao, programiraju narod da ima karmu kako ima. Mi imamo karmu naše sadašnje, recimo, himne. Kad bismo mi imali, sad ozbiljno vam kažem, kada bismo mi imali himnu kao Rusi što imaju, potpuno bi druga situacija bila s našim narodom. Isto tako kao što vojna muzika ima značaj, tako isto religiozna muzika ima za vernike. Katolički monasi su u srednjem veku tajno koristili 3 zabranjena tona za uticaj na podsvest vernika, znajući okultnu svetu tonsku geometriju. Također su znali za tajno najnižeg registra orgulja, koji se uopšte ne čuje. To je toliko nizak ton u smislu frekvence, da vi njega ne možete sluhom da čujete, ali osjećate treperenje. On treperi samo, ne možete zvuk da čujete, ali osjećate ga. I te oscilacije dovode slušalca u alfa stanje svesti, stanje potpune pokornosti i prijemčivosti. Što ne mogu, nažalost, da izvedu pravoslavni horovi gde se peva glasom. Ja ću sada vama prikazati jedan snimak koji je napravljen na 2 naša koncerta, ansambla Eho Odiseja. Primjera 440 Hz i iste numere 432 Hz. 2 štima, dakle. Ja sam to smiksovao da možete da probate razlike. Naravno, da se ne lažemo, nećete čuti razliku, ali ćete možda osjetiti, ako imate recimo dobar zvučnik ili slušalice. Zašto nećete moći da osjetite, da čujete? Pa zato što ima mnogo faktora koji utiču na, kako kažem, da nemate tu jasnu predstavu. Recimo različita akustika, 2 različite sale, udaljenost od izvora zvuka, mikrofoni, snimači, odnosno kamere, pevači su različiti i u glasu svako ima individualno drugu brzinu vibracije na istom tonu, što nije adekvatno za poređenje. Ali ipak ćete možda moći da nešto osjetite. Ja ću sada da vam pustim taj snimak. To je scena molitve u hramu iz opere Aida Giuseppa Verdija, dakle u Drevnom Egiptu se odigrava radnja, i klavir svira Ana Marija i u prvom i u drugom snimku, međutim 2 različita klavira ona svira, 2 različita štima. Prvi ćete čuti klavir gde je štimovan po 440 standardu današnjem herca. A drugi klavir, odnosno drugi snimak, klavir je štimovan, ja sam namerno insistirao i doveo sam čovjeka koji je naštimovao taj klavir na 432 Hz. Ako uspete da vi čujete razliku, super, ako ne uspete, eto, jedna muzička numera, pa idemo dalje. Oh
Nadam se da vam je značilo bar da vidite koliko je to teško razlikovati. Fladova muzika svetova sadrži opise zvučanja kosmosa, po kome su intervali sledeći. Između elemenata zemlje i najvišeg neba, to je svod, kaže je dupla oktava. To je zemlja je najniža oktava, sunce je oktava iznad, a svod je još jedna oktava iznad sunca. Znači svod, sunce i zemlja imaju isto vreme, razlikuju se samo po visini. To je vrlo bitan uvid zbog drugih stvari. I to nebesko zvučanje dovodi do treperenja refleksije voda svoda, samo reč kaže svoda, sa voda, svoda, čije oscilacije vidimo kao treperenje svetlosti planeta i zvezda. Poput oblika koje stvara zvuk kada recimo voda ili pesak tretiramo nekom frekvencom. Pitagorina muzika sfera otkriva nam značajne uvide u vezi intervala, talasnih dužina, odnosno razdaljina samim tim, među onim što nazivamo planete. I po Pitagori on kaže od zemlje do meseca, to je znači ono prvo nebo, je 1 ton. Od meseca do Merkura je pola tona. Od Merkura do Venere je takođe pola tona. Od Venere do Sunca 1,5 stepena. Pazite, Sunce bliže od recimo Marsa. On ovde stavlja Sunce. Pa onda kaže od Sunca do Marsa 1 ton, od Marsa do Jupitera pola tona i od Jupitera do Saturna opet pola tona. I da, ima od Saturna do fiksiranih zvezda, on kaže. Pazite, fiksiranih zvezda, pola tona. Prvo nam govori znači da su sve zvezde u istoj udaljenosti. Po Pitagorejcima zvezde su plus fiksirane na svodu, a planete se kreću oko Zemlje. Po Pitagorejancima. Mimo toga treba znati još nešto. U drevnoj astronomiji Sunce i Mesec su smatrani planetama. Da se vratim na ove intervale, zašto sam to rekao? Zato što zbir intervala, ovih koje sam sada izgovorio, ako ste zapisali možete ih sabrati, iznosi 7 celih tonova. Tonova oktave, to je takozvani dijapazon, najsavršeniji harmonijski interval. To je 7 planeta, 7 tonova i 7 stvaralačkih sila, to jest 7 bogova, kako su verovali Vavilonci. Otud vodi poreklo i prava astrologija. Ja sam rekao da u ovu astrologiju ne verujem. Jer prava astrologija je kodifikovani jezik alhemije, a ne proročka nauka šta će se kome kad desiti. Prava astrologija planete ne smatra astronomskim telima koje lebde negde u kosmosu, nego su to stvaralački atributi bogova, to je sila. Ajde da kažem, nekako da se izrazim, psihičke energije, profili. Arhetipovi. Zato su ostala do danas imena planeta po imenima bogova. Venera, Mars, Jupiter, Saturn, šta mislite zašto? Pa upravo zbog toga. 7 tvoraca nižih svetova, to su iracionalne sfere, Jevreji su nazivali Elohim. Sad to povežite sa biblijskim Bogom tvorcem, kako oni nazivaju Jehu. Niži svetovi su po toj, da kažemo, muzičkoj lestvici od tona C do tona F, a viši svetovi su od tona G do tona H. Isto kao sa zvukom. Slučaj je i sa svetlošću, i sa bojama. Kao što postoje zvuci koje čovjek ne može da čuje, tako postoji mnoštvo boja koje čovjek nikada neće ni videti, ili mirisi i ukusi koje neće moći da oseti. Oko registruje samo 7 osnovnih tonova boja, a uho znatno širi opseg između 9 i 11 oktava. Pa sad vi vidite,
jel muzika bolje deluje ili ono što možemo vizuelno da percipiramo. To su dakle ograničenja čulne percepcije ove dimenzije virtualnog seta.